Sanibonani bakwethu ngithanda ukunibingelela nginamukele ehlelweni lethu lezindaba iSpimela TV1 moqala ungena kwehlelo lethu sicela ukuthi like uphinde usubscribe ngalezi philiphutha lokhohla ukushare link lethu ukuze sinjondlobale njalo awusukani niyeke amadoda bathi siphethe maskani Friday lapha bakwethu ngolosihlanu mhla ka13 May 22 lapha kwi live podcast bakwethu kuzobe khona inyoni emhlophe kanye nombuzeni umfoka mkhize bakwethu bathi ngo9 o'clock ningaphuthelwa uthi ke umbuso wamaciko bakwethu neGezani Media Production bakwethu bayatholakala ku YouTube na ku TikTok kanti ke na ku Facebook bakwethu uyabathola bathi ke umdlalo wensizwa omnandi ozobuqhubeka ngolosihlanu njengoba sazi bakwethu ukuthi izinsizwa ziyanceka zobe zihlangana izinsizwa kumnandi ngendlela eyisimangaliso bathi ke ungaphuthelwa nawo phela uthenge idatha lakho ukuze ubone ukuthi umaskandi uphilisana kanjani bakwethu basho njalo ke bakwethu bathi cela ukuthi ube nedatha ungaphuthelwa isikhathi u9 o'clock kanti ke njengoba beshilo bathi bayatholakala enkundleni zokuxhumana uyakwazi ukubabukela live ubathole ngesikhathi abasuke bepodcasta ngayo ngaleso sikhathi leso mina bakwethu njengentatheli SPimela TV1 ngicela ukuthi ningibambe kanje ngiphuma kanje ivideo masifetina siyaqobula masifetina siyaqobula masifetina siyaqobula masifetina siyaqobula masifetina siyaqobula masifetina siyaqobula